Mbahaye ikaze bakunze ba Nation TV, kanda subscribe ni hasi nzogera ukandeho bityo bijye bigufasha kubona inkuru zacu kandi mu bambere. Umuganga wo muri Afurika yakoze umuti uvura indwara ya Sida igakira burundu. Umusore wo mu gihugu cya Cote d'Ivoire ufite impamyabumenyi y'ikirenga mu by'ubuganga yakoze umuti uvura burundu indwara ya Sida. Uyu muhanga mu bijyanye n'ubuvuzi yakoze umuti mu buhanga budasanzwe yifashishije ibimera, maze akora umuti ushobora kuvura Sida mu gihe gito cyane. Kandi uyu muganga akaba avuga neza ko uyu muti we ushobora kuvura abantu bose bawukoresheje 100% baramutse barwaye iyi ndwara ya Sida. Uyu musore rero witwa Dr. Christian avuga neza ko uyu muti we yakoze uwufashe neza mu gihe cy'amezi 4 ubwandu bwa Sida buba bwawushize mu mubiri wawe mu gihe kingana n'amezi 4 gusa. Uwavuwe n'uyu muti we yatanze ubuhamya agira ati: "Nari maze imyaka 3 ngendana virusi itera Sida. Numvaga ndi umupfu. Mugenzi wanjye andangira uyu muganga witwa Christian, nawe yari yaravuwe nawe ngo mu mezi 2 nta Sida yari ikirangwa mu mubiri we, ariyo mpamvu nanjye nahise njya." Naho Dr. Christian we yashoboye kwerekana ko uyu muti we ukora neza. Gusa hari bamwe batekereza ko ashobora kugirirwa nabi kuko yaba yavumbuye uyu muti usanzwe utarakorwa n'uruganda na rumwe kuri iyi si. Tubibutse ko indwara ya Sida yica abantu bangana n'ibihumbi 954 ku isi yose. Gusa abantu benshi muri aba ni abakomoka ku mugabane wa Afurika. Ibi twabagezagaho ni byiriwe bitangazwa n'itangazamakuru bivugwa ku buvuzi n'uyu muti waba washoboye kuboneka kandi uvura neza burundu Sida igakira. Nimba ukunze inkuru nta kintu usabwa gukora ni ugukanda subscribe hasi nzogera ugakandaho bityo twazashyiraho indi video ukaba uwa mbere mu kuyibona. Ciao, bye.